Alhamdulillah langkah dan mudun linto umidun uronya teka bacut nasihat mehan kamokun bak majajamun menawan haba anak tulodong timang aduh duan bak kaya utuan cabung kedua na bacun haba yoh masa jamun otroh barinyun linto kageba tungku linto telan jolon kun betapa remun narit ba majang liha mekawen na canden bulan diwiangan unun wajib ta jaga lam rumah tangga gata kerajaan di dalam midun berbijaksana alangan lebar keh pekatun mebek tahirun beraya sabar kadang si gogo tatron di midun misal kamokun tajak blau ija mepakan ada wangan putra bulun menyosapukun handawi dawa ibarat raja kuasa kerajaan God geperemun nang grawa gejaga adengan tepat rakyat peremun saban gebohyum muntra panglima Ranup sigapu atau lampuan pejamerakan tanda mulia oleh mekawen bacut lon pesan hudep beraman lam rumah tangga bertaat linto ibadat ke Tuhan perle kesenang rasa kita minta tanya mekawen canden rupawan geboh tamselan lam laut raya angin ngon bakat muhat ngon topan jalo bekaram pakri bancara wate takayo troh ba tujuan urongan malam jarak bahaya menan kecantok sabah penesan ingat dek badan bermufum gada lam rumah tangga benak aturan madrawa matuan saban tak kira